Lidikin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidikin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidikincollege.edu.in. Hadin ka jinglet thep kam ka balong hadin ki jing penbena hagi advertisement jong ka sarkar lengba ka tanat ka kot kya nak office jong UTM HO Riboy district ha ka jinglat jong ki pratli ki kam ha ki ka tanat sarkar ki bobun ki samla ki lawan ban thep application ban yo ya ki ka kam bat hane ki singipat ka sarkar ka lakhot ya ka personal interview henry ki basngo longo bat ka balapan kendit kumbayu tudong pesen ya ki hun samla ki bala thep kam ba ha ka jing penbena ka balawa ha ki ka office labu ya ki sangut ki kerteng jong ki bala ki ban yo rung sha ketika personal interview ha ka ba ki babun ki samla ki bala de ban apply ye ketika kam ki lawan phaino da ki sorem kumban syuk de khondian ba ki te ki pratli kam ki balat ki kentup ya ki hendru tli ki post jong ki staff nurse kawai ka post jong store keeper bat kawai pat ka post staff nurse RBSK kawai na ki balalej ban thep kam ha ketika jinglat ki ti kam ha ketika tanan ha bakran segilat pathai kubor kelapan pau bakadap da kijing sukya halor kijing penmi ya ki kerteng jong ki kisan ngut ki bawat ha kijing don jong ki post kampat kon bat om syam lapan bena ha kino kijing pen bena laga deh ki website lan ki kot kubor ketika samla thep kam kalong ru bawat la ha kijing thep kam bat kijing let interview kindon bet ki basya kan taj bat kindon ru ki basya ajet Hendrai la desya kan taj dak rukom ka babeng kinom don jeng song pher ai rum bat la dele ha kene rukom ru kala dei bandon lupa ka jing pentip khnang bagita ki bom don kerteng kinom mon sya kene interview bat haba kalong kom nepat kapen kalalong ya ki babun ban subas new bakala don ka ai shalandet jong kene jing penmi kerteng lupa Mars ni jing tip halor kene ki dikhot jong aseng khasi students union na not khasi district kila lej bantuklar halor kene ka kam bat le yekendu ya ki officer ki badan ha ketik office nak banta ka jing pen kre jong ki halor kete personal interview bat ki dikhot jong aseng kila shimru ya karai bat ki jing patha bat kentu bade ban pensange ya kene ki interview bat ru ban pej bat khmi bha halor kene garkom thungkam hak bau samla John Lengdo obri office secretary jong ka seng nanot khasil district unit ubulong rak ju por president jong ka nongpo circle ulong bagane ka kam kedik balale da ki MLA bat ki menteri sarkar banthap da ki breula jong bangla I notice hadir bang apa ini mai I notice balasha shortlist lupa interview asul ko nama bangi kanyo notification say at least ko website ka bagi ai to website bingin apply kan ka kamru Mdani halu kamanda po yung niru ka check in the website break mdani ban mention hang tak shortlist candidates the day bikila mention di kita ngilas to number hakajing tap kam demo kidan gi basha reject kidan gi basha ban kidan gi ba confirm ban yo kan appear di interview rai hang ni minta bade kalau unfair so weru ka post kala interview tali shortlist candidate kila mi isang ti kamot mento yu shuban ne ta interview am harus shu tap dai itu electoral department dan kam shuban interview na baba dak mu ke interview kum ki kam pe ka we ka post ki no le interview ki ko ki hazar mut chu am no ki spot ki ko dan em Hendrai hang ni pada Hendrai kuli ke post sangat kita shortlist candidates kalau mereka menunggu tentang selai itu tugas list jong kita ki candidates mala interview ni last tu ba kanite kalau unfair te tangkatahi te dan jembatai hak tu ka advertisement kedeka www.nrhm.com tahi jong kariboy dan ni hak tu advertisement kan nang ta ki pan ru ya ka 3 years experience ki badan hapo covid tok perkhat fi covid 2020 to 2021 tang almost 1 year and a half kan kun tahi undan covid mano kan your experience do 3 years you covid dan show ki pan ni kataru kawe pan covid experience license to andang lawan ni bre ki ori ni ba nila pek na kita ki internal marks ki internal something kita pek nampa rai how no kita internal marks how no kita internal exam sebab pek ni ba in sama peer exam step dengan documents dan kam reject lah dia reject lo pan tu di kalau ngai ke ba semua dia be pangiwan session ni tam yo tam da interview anak kalang sing ke siu nak buat skill bagi yo jengtip
nak ki samla boleh kita wan interview ke office di MHO. Bagi dan kita kerja interview ba kami baik guarantee kada kapus kada nyo teli kada san teli kala dal pai kerteng na kalian kaseng ilawan soi hab kata ilawan pesengek sendan ya kan dia kerja interview na kalian kaseng imkwa ba kerja tungkam tungjam kan no seliang mat imkwa ba kibru kibal yo kami jam mengne bakilat del pagi bro jongki bro jong minister MLA kumbang ile yo jengtep adil bagali kendu ya office juga di MHO ya pensai ba jing interview kami sim tang itu kibala biang ke notification jongki kalian kaseng ina pensengek swa sipor ya kan dia kajing interview atat hadin ba kila pembek da kembay kalian jukiro kila simi karai makin sengek swa makin sa pembek adin kalian kaseng kentu ki office jaga di MHO bakin penyat bet penyat renti jaga jingir kum interview jaga kam today ben yo ya ka hak jong kitu ki badai ben yo om ban yo dah gitu gibru jong gibru cukup minister jong MLA ladon kerteng kumbang yo jiktep